Hadin Asrem bamyolat men penlongi ke procession jo ke jalan Yamba Shillong ke Cathedral of Mary Help of Christians lum tingkong lai mukra Shillong ke pentip ba on penlongi ke procession ke khalai trik unaiwing ha Cathedral Parish lai mukra. On zangi ke mas baku ya ke Porsche po bejim mensep ha Calvary the Archbishop Victor Lingdo jong ke jalan Yamba Shillong bada ke Porsche bejish teng on sedang ya ke procession. Nakaliang General Secretary ke Parish Pastoral Council Barnabas Nangba haba crunch kilat pathai kubor menta kusngiul ai ke jingpenshai ha ke beidei bat ke jaka yang kali jing ki para banget bola ong ba on sha tangki artli ki ban nongtem ke Don Bosco bat Savio Junior Red Ban. Ula buai ke jingkar pacha barok ki para banget bikin wan hak te kesngi bakin buat kat kum ke jing patha kenang bakale niam kan long ke beyai bet yai runti. Jepang COVID ndai mitau sedam ka district administration ke lailat ini abangin peluang ke nek presiden kombo julang madu sedam kalong baya ka tayo ko baar jong benda November ban banta ka senam ka de kat lai tarik November arjar ar kumbala patai ba beda ka mas kalong ha ka por sipo beje ban mansking istang presiden ha ka por si beje siteng no sngi kelenti ya kilong kumba julang madu sedam di kot kerki ya kan ka press conference namar ngiso katu kanne ke jing pentip ke bagi ko aban pentip si para bangit jengi berwan sagane ka procession kumba julang ki don ki kayang kali ke bagi laj penbai handai mentala arsne mengatra don kamban pentemai biang kendiat nane bakin ki bangjuan ro kintip ke jaka ban yang ki kali dengan subatai kendiat suas pangka jaka yang ki kali ki bawan keleng saudong jong kane ka rimegala ke jongi jika yang kali kilong kumni harum, kali he kibawan na kitain juai, kin yang hamadan yorang hab tangamot fire brigade ante, but kali red kin penyeng Hasan Advance School but college campus, kin lihat nyatu lenti fruit garden, but ke Holy Cross Brookdin, MIIT kumbang yang menta, itu kini cakap kin yang volunteer kin dan banyak kemit banyak peitlang. Kali kibawan na riwar, na riboy, but best kasih, tamun nang tena upper Shillong. Kin yai lembaga civil hospital kun sebarik point kin penyang nadu kalanti Pine Mount School ter hadu Nong Malki Road hadu 7 set school nang ta ter hadu basic school lenti klau hadu Kongdong yang kesurak madong nong siliang ki kali he ki bagwan na katain polo kin yang ha kalanti Ambos All India Radio bat lenti Biwar Road bat surak di IPR office, lenti surak di ting office, bat ke surak Horseshoe building. Ki kalerit ki bawan na kitain polo bat NIPCO office, kin wan bu apo ipli ke St. Mary's jaka, St. Margaret, Christ King College, kadang ke Hopkinson Road, Jacob's Ladder, Loreto kadang ke parking lot jeki Stecherum, ke Hopkinson Road, Hajan Christ King College, St. Anthony's School Medium Mini Stadium but Don Bosco Technical School. Kini kita cakap ke baki la kali bikin yang. Tiga bagi jeng pentip kalau baki misya, kita pun kena misya. Bagi yang kali saudang kali kerenti begini procession kata kamu nadu Saint Peter sadu Fire Brigade kumta ter berak saudang ka lai mukra. Tiga ini kita jeng pentip jangi kamtam yang kita cakap bakin yang kali. Atak sakawai katuk ane ki jeng pentip ni kuaban ai damar ba. Kumanang ya kipor ngakan mau ginang pelong ki presen nang red mangilong ki volunteer akam red kerta ngiyak saw ngut aga silai andrai manta PI na ya ki presen ngilaya bagi pendap bagi surat rakai mable pai ba labun pelan aga pormas penta ngila estimate kumbasan pon rupo jar ngut ki brigedon andrai aga por precision ki parisor gladap kemasuk ki wan bansim penta ki presen dan mar kata ki presen nya try induna ki prapo jar Kalak ban poin dan kibang silak ngangam tip ngam lak ban. You exact estimate dan rai kan tambah yakin rupa unyu wajar. Tegi pai ba ki labun pelat. Tegi kerpat mentai ki Paris berkat yaki diocese ki bayat procession. Ban ikiseng berkat ki bayat procession subha ban pendap na dik surat. Apa piyat procession. Pendap ke undang imsya isu benta yakin do kiseng bikin yait bikin syat bikin bikin temksing lene bikin pentut dengan jinjat procession. Idon tak arti lagi ban, Don Bosco ban baga Savio ban, ka Don Bosco ka Savio ban kan yai bat ka Sacrament, bat ka nyelam nanti yangi ipadar
nang ta naga to kaningot naga Paris Council ini anak kaman barkan sabur ke dondosko ban bagom ta ter tentang kini ngin sya ya kiwe ngin sya namar balai ngab ya perkat ya ka por ngab ya perkat ya ka lekawan bakar suk kena bagi beriu ngin pengkeloi ke proses namar mahagini kisam beladab mengabun beriu pelat proses kalaya hadu san steng tegal adum igi beriu balaya cenong kendong ki balik pai biang dan kecinga iki temen tahu sekan ngini persangkat bala bayai ban penstet second dia dagom nomlo sa steng kenta sa pusat milit ban pengkeloi ya ke proses namar kata kada ngi kentu ya para banget jongi ban sengap lem ya kenika jengker pat jongi wajah katu ko singiru ngin ya persang hiban kerpat lem ya para banget bagi sengat kini gitu jongi kata kajing ong jonga kalong ba perkot ngi labu ki jeka manus dan pilai jeka kilada nganam batai jong ni jeka yang jongi namar gidon gidin pembena gidon ga kot procession ke bangidi hang tu labu ki jeka bagi jieng ban manus dan ki para banget jongi kelatip agar uji jeka bikin yang tekin ya nang tu kin pendap baik surat berkait jika pat berkait kalong ba kin pendap baik surat ngin ya am state kendiat kana bagin poi bat sagawai kalong ba dalam poi hapat kalbari jika kelak kam kim kendiat tengi kerpat iki para bangai berkait kibuan agar jeng lainnya bagi proses bikin kam long ki bosiar ya isuki skim jude ban mare jude ban long pengkeloi dengan ya jai island lagi ki berkait bat ke sagawai kalong bangilaji man kepor kibuan keloi ki persiang ban yang surat-surat kam jan kalbari dekatur kam la ban long namar katut no ya kibuan sadin tikini di cingkerpat ki barit imla bersuhan la sianla naka mikrofon naga tenghong nang tai ndega cingkerpat ki para banget ki bawan ni pediang subha barkat ki bawan bangi kerman barkat ki kam gunjong ki bayai baik ranti ba amsya ban budukan ko magini islam beladat imsya ban budukan lagi no dukan apa ke compound ke Paris tamat kini jika berkat saudang sokun ke Paris ni imsya ban budukan teban kampen suk syuk pai ba nama genang pun pai ba ke bawan ngi labu LED screen apa badan novis batsan hajar klik syuki ngi labu angenam sya ru bagi kena bagi ya bansam kino ngi kot lagi kino imsya ino lada gede lagi Paris songi lagi wei seng ro imsya bagian ya bansam kot ban sam apil nomor saudang nama kadon keting tut namar bun ga jingla niam sudah gedongi ngim ko abandon kono keting tut kam di berlong commercialize ya kene ka proses gedongi imsya bandi kino laki draw le kino ki jinglum kanam don kando ke jing pelai kot nane album jirwa si presen andre kandon tanggawai ke jing ay award nakaliang ka editorial board jong ga ying kristan kabang yong ebik adin ka mas bekot ke jing kerpat ke bakam kerpang nang tak pada bangai berkat ki bawan bakin sumar kot abaki wan na kabenta ka ni procession ba parkim day ban bread pathari ki plastik jing ba ban numbia penjabo ya jaka ban penyang kali ban hagelenti kisengkei tikini gidi jing pentip katuk ane ke bangi ku ban ais para bangi jengi ni pediang subhai pi sak procession jengi ni kerman bapiniwan na jing rublain bapiniwan na basuk basan ublain kurku ya pi